Pozdrav ljudi, dobrodošli u prvu epizodu Minecraft preživljavanja. Pa možemo krenuti. Prvo ćemo pogledati šta smo dobili u bonus chestu. Krampove smo dobili, drva. Vidje sjekire. Nažalost. To sve reći sami napraviti. Evo, prvo što ćemo napraviti, ćemo otvoriti drva u daske. Napraviti crafting table. Napravit ćemo sve ovih. I prvo ćemo napraviti sjekiru. Krampove imamo, mač ćemo napraviti. I jednu luku. Svaki su. Tako. Evo, sve možemo krenuti. Mogli smo se još jednu sjekiru napraviti. Možemo mi sjeći drva. Da imamo. Evo. Sada možemo. Znači. Evo, tu su nam odmah ovce. One nam trebaju za vunu. Mislim za krevet. Imamo vunu. Možemo napraviti krevet. Evo, vidite će mi dovoljno. Vidite će mi dovoljno. Evo mi imamo i hranu. To je jako dobro. Hrana nam je jako potrebna. Wow, krasno. Evo će se pobjeći. Evo. Tako. Ćemo. Evo još jedno sviđa. Ajde. Evo tu imamo odmah trave. Ili ćemo moći ćemo se napraviti uklop. A od tu dobijemo i hranu. Isto jako dobro. Evo bi za sve dio trave pa idemo skupiti drveće. Kod je jedno malo znači direktno. Znači možemo ići drveće. Sakupljanje drveća je najgori dio, znači to je meni toliko dosadno, vjerujem da je vama, ali drveće nam je veoma potrebno, da se njime sve glavno radimo. Zabrat će, mislim, i drveće negdje 1 stek, 64, će biti dovoljno, početak. Prije mraka se mora napraviti neku kućicu da ne zombi ne napadaju naravno. Sada da vidim koliko ima. Sjećam 2-3 drveta. Odlučio sam se snimati Minecraft Survival, pošto vidim da puno njih snima, a i volim ovu igru, dosta sam dugo igrao, pa sam malo prestao, pa sad opet kažem zašto ne bi ja snimio. Snimat ćemo serijal, više epizoda. Evo je 2 drveta će nisam dovoljno početak. A dobro, ne treba. Stavimo postavljamo napravimo daske. Tako.
Sad idemo naći mjesto za kuću, mislim tamo gdje smo se stvorili možda to je najbolje mjesto. Šta je neka spilja? Nažalost. Vidite iron. Evo, irona smo našli, znači možda u početku gdje ćemo svakako morati iskopati da ne bude što vidite da nes bude. Ona mi je jako potrebno i naravno ugljen. Ugljen da ne možemo ništa, mislim može napraviti ugljen, a i naravno ovo je bolje. Znači ne mogu vjerovati da smo ovaj ugljen, da smo našli irone tako brzo, ali jako dobro. Nema ga više. Evo svoj ugljen da iskupamo. Da prije mraka napravimo jednu kućicu. Evo dolazi na mrak. Moramo se požuriti. Znači, ajde tu ćemo brzo napraviti krevet. Brzo krevet. Prespavno nas zombi ne letaju. Evo, tako je, puno bolje. Sad ćemo uzeti krevet, table i idemo naći mjesto za kuću. Ja mislim tu gdje smo se spavnali, da je to možda čak i najbolje mjesto jer odmah imamo vodu pored, pjeskamo ovdje za staklo na kući. Mislim da će ovo biti odlično. Jednu stvar sam naboravio, dobro. Poslije, ajde ne ovdje, dobro. Kamen treba za peć. Znači, kamena. Ovo će biti dovoljno. Tu sam vidio još malo ovoga ugljena koji ćemo iskopati. Evo tako. Evo da je mislim da je tu čak i kraj ugljena. Ajde. To su mali, tu ne treba naći jedan veliki. Ovdje ispod ništa. Dobro. Kuću ćemo izgraditi. Kuću ćemo, evo, ovako ovdje izgraditi. Onda malo dobiti glavu. Tu dobiti sjemenke koji ćemo napraviti farmu, naravno, u sljedećoj epizodi. Koji ćemo izgraditi hranu. Evo, ovo ćemo dovoljno. Tako. Evo mislim da, evo imate dovoljno gasaka. Tako. Malo nam laga, ali ne znam zašto. Evo ovako ovdje. Malo nam se ovo, evo nema veze. Crafting table, sve postavljamo ovdje. To ćemo napraviti riječ. Ovdje ćemo čest. Idem samo brzo po pjesak da mogu staviti raditi prozore. Staviti 15 naravno ćemo biti dovoljno. Evo ovako ćemo sigurno prozor. Evo staviti. Tako. Super.
Ovako, super. Evo, sve radi, mi ćemo se napraviti lijepu kućicu. Ovdje. Ovako. Evo, tu ćemo postaviti prijet. Ovako. Znači, za početak ću neku malu kuću, samo da preživljavamo, kako bi se reklo. A dobro se ovako prođe, bude trebalo još takva problem. Mala kućica za početak. Moram se još i vrata napraviti. Sada. Kao što se vidimo. Dobro. Sada trebamo vrata, jer se sprema noć. I opet će morati spati, mislim njega se zove naša kući, neka kuća je po vratima i tako dalje. Evo tako. Ovako. Ovdje kod vrata nam je ne treba problem. Dobro. Isto kao na drugoj strani. Super. Sad tako da odmah ostavljamo. Tamo je street. Eto ćemo biti svjetli. Ovako da imamo svjetla. Ajde se napravi se koje je počelo. Dobra. Možemo zadimo. Da, možemo izbjeći hranu. Od ovoga sad što ove tu kože se napravimo, ne znam. Kaciku. Dobro, bit će dobro kaciga. Znači se dostavljam tu isto. Ajde ćemo istupiti. Ajde ćemo istupiti. Postavljamo nekako tijelo da postavljamo. Tako. Ajde, stavimo. Baš lijepo. Ovo se slučajno slično. I znači napravili smo se kućicu. To bi bilo to za ovu epizodu. Ako vam se svidio video, lajkajte, šerujte i subscribeajte naravno. I ako nešto ne valja, napišite slobodno komentar šta da promijenim, ako ne znam, šta ako nešto smijete da, znači da promijenim nešto. I danas da ste uživali u ovoj epizodi. Pozdrav do sljedećeg videa.